ஒரு ஆணினுடைய தனிப்பட்ட தன்மை එක පිරිමියෙක්ගේ පෞද්ගලික තත්වය பலவானை பார்க்கிலும் நீடிய சாந்தமுள்ளவன் உத்தமன், பட்டணத்தை பிடிக்கிறவனை பார்க்கிலும் தன் மனதை அடக்குகிறவன் உத்தமன். බලවන්තයාට වඩා ඉවසිලි ඇත්තාද නුවරක් අල්ලා ගන්නාට වඩා තමාගේ සිත ආණ්ඩු කරගන්නාද උතුම්ය. He that is slow to anger is better than the mighty, and he that ruleth his spirit than he that taketh a city. உங்களுக்கு ஒன்றை சொல்லவா? ඔබලට එකක් කියන්නද? உங்களுக்கு இந்த வசனம் தெரியுமோ தெரியாதோ, ඔබලට මේ වචනේ දන්නවද නැද්ද? சாத்தானுக்கு இந்த வசனம் தெரியும். මේක හොඳට සාතන්ට දන්නවා. Yeah, whether you know this verse or not, the devil knows this verse only too well. So he has swapped the elements. அவன் இந்த வசனத்தில் உள்ளவற்றை புரட்டி விட்டான். සාතන් මොනවද කරලා තිබෙන්නේ? මේ වචනේ තියෙන දේවල් අනිත් පැත්තට හරවලා இந்த තිබෙනවා. வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? මේ වචනේ කොහොමද කියන්නේ? பலவானை பார்க்கிலும் நீடிய சாந்தமுள்ளவன் உத்தமன். බලවන්තයාට වඩා ඉවසිලි ඇත්තා උත්තමයි කියලා How කියනවා. does it say? He that is slow to anger is better than the mighty. He that is slow to anger is better than the mighty. பலவானை பார்க்கிலும் බලවන්තයාට වඩා நீடிய சாந்தம் உள்ளவன் உத்தமன். ඉවසිලිවන්තයා උත්තමයෙක්. ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்களுக்கு என்ன வியாதி வந்திருக்கிறது தெரியுமா? නමුත් අද පිරිමියාට මොකද්ද දන්නවද පැමිණ තිබෙන ලෙඩේ? நீடிய சாந்தம் ஒரு பலவீனம் மாதிரி. ඉවසිලිවන්තකම එක බෙලහීනකමක් වගේ. The devil has shown the men that long suffering, patience is like weakness. விளங்குதா? இவர் என்ன யார் என்ன சொன்னாலும் இவர் பாட்டுக்கு பேசாம இருக்கிறாரு. මෙයා මොකක්ද කවුරු ඕන දෙයක් කියපු දෙයක් නෙවෙයි මෙයා මෙයාගේ පාඩුවේ ඉන්නවනේ. இவர் பயம். මෙයා බයයි. Oh, this guy he's so soft and he's so afraid of things. நீடிய சாந்தம் வேண்டாமாம். ඒ කියන්නේ ඉවසිලිවන්තකම එපයිලු. பலவானாக வேண்டும். බලවන්තයෙක් වෙන්නලු. Long suffering? No. It's of no value. But mighty? Yes. So they go to gym. ஜிம்முக்கு போறான். ඒ නිසා ජිම් එකට යනවා. விளங்குதா? ஆம்பளைகளுக்கு வேணும் muscles. පිරිමින්ට ඕන මසල්ස්. Six pack. 6 packs. விளங்குதா? තේරුණාද? இன்றைக்கு நிறைய ஆம்பளைகளுக்கு இது ஒரு பெரிய வியாதி. දැන් අද බොහෝ පිරිමින්ට මේක ලොකු ලෙඩක්. Many men are suffering with this disease of strengthening their muscles. weight lift பண்றான். weight lift කරනවා. அது தூக்குறான், இது தூக்குறான், ஜிம்முக்கு போறான், காசு அதுக்கு செலவழிக்கிறான். අරක උස්සනවා මේක උස්සනවා ඒකට වියදම් කරනවා. பார்த்திருக்கீங்களா நீங்க? දැකලා තියෙනවද ඒ කට්ටිය? உங்களுக்கு தெரியுமா அதனால் ஏற்படுகிற பாதிப்பு? දන්නවද ඒකෙන් වෙන්නා වූ මේ අතුරු ආබාධ? You know the repercussions of that? ஹலோ, நீங்க உடம்புல எதையாவது செய்யறதா இருந்தா அந்த ஹல்கோகன் எல்லாம் மாதிரி சாகர வரைக்கும் செய்யணும். ඒ කියන්නේ ඔබ මොන හරි ශරීරයට කරා නම් අර හල්ක් හෝගන්ලා වගේ මැරෙනකම් මේ දේ කරන්න ඕන. When you build your muscles, you need to continue till you die. But what about us? நம்மள பாருங்க. හැබැයි අපි බලන්න. ஒரு குறிப்பிட்ட சீசனுக்கு செஞ்சுட்டு அதுக்கு பிறகு வாயையும் வயித்தையும் வளர்ப்போம். එක කාලයක විතරක් කරලා අන්තිමේට මොනවද වෙන්නේ? බඩ ඔක්කොම ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙයි. அதுதான் எங்களுக்கும் நடந்திருக்கு. ඒක තමයි අපිට සිද්ධ වුනේ. நானும் அந்த காலத்துல 6 pack காரன் தான். මමත් ඒ කාලේ 6 pack කාරයෙක් තමයි. இவர் மெடல் எல்லாம் வாங்குனாரு. දැන් මමත් ඇවිල්ලා මේ மெடல் එහෙම ගත්තානේ. අරන් තියනවා නේ. This guy got some medals and now look at him. Look at me. දැන් බලන්න මම. Our child will be born soon. ඒ කියන්නේ ඉස්සර weight lift කරලා. ஆகவே ඒ නිසා இந்த உடற்பயிற்சி அதுக்கெல்லாம் விரோதமாய் நான் பேசவில்லை. ඒ කියන්නේ මේ ශරීර සුවතාවයට විරුද්ධව මම කතා කරන්නේ නැහැ. பலவானா இருக்க வேண்டாம் என்று நான் சொல்லவில்லை. බලවන්තයෙක් වෙන්න එපා කියලා මම කියන්නේ I am not talking against those things. I am not saying don't be mighty. No. The verse says long suffering is better than being mighty. பலவானை பார்க்கிலும் நீடிய சாந்தம் உள்ளவன் உத்தமன். බලවන්තයාට වැඩිය ඉවසිලිවන්තයා වැදගත්. උත්තමෙක්. பட்டணத்தை பிடிப்பவனை பார்க்கிலும் නුවරක් අල්ලා ගන්න පුද්ගලයාට වැඩිය தன் மனதை அடக்குகிறவன் உத்தமன். තමන්ගේ මනස පාලනය කරගන්නා උත්තමෙක්. He who controls his mind is greater than he who captures a city. Who captures a city? A king, a captain,
ஒரு ராணுவ தளபதி ஒரு ராஜா அவன் தான் பட்டணத்தை பிடிப்பான். කවුද නුවරක් අල්ලගන්නේ? සේනාධිපතියෙක් රජ කෙනෙක් තමා නුවරක් අල්ලගන්න. மனதை அடக்கிறவன் என்ன? මනස පාලනය කරගන්නවා කියලා කියන්නේ කුමක්ද? எதையாவது பார்த்தா அது எனக்கு வேணுமே. මොකක් හරි දැක්කම ඒක මට ඕනනේ. யாராவது ஒரு நல்ல வியாபாரம் செஞ்சா කවුරු හරි හොඳ සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් කරා නම් ஐயோ நானும் அந்த வியாபாரத்தை செய்யணுமே. අයියෝ මත් ඒ ව්‍යාපාරය කරන්න ඕනේ. If anybody does a successful business, I also want to do that business. எவனாவது ஏதாவது ஒரு நாட்டுக்கு போனானா, எவனாவது கட்டாருக்கு போறானா, ஐயோ நானும் போகணுமே. කවුරු හරි කොහේ හරි රටකට ගියා නම් කවුරු හරි කෙනෙක් කටාර වලට ගියා නම් අයියෝ මාත් යන්න ඕනනේ. If anybody goes abroad, if anybody goes to Qatar, I also want to go there. எவனாவது ஒரு அழகான காணி வாங்கினானா, ஐயோ நானும் இப்படி ஒரு காணி வாங்கணும். ලස්සන කවුරු හරි ලස්සන ඉඩමක් ගත්තා නම් අයියෝ මමත් ඉඩමක් ගන්න ඕනේ. If anybody buys a beautiful land, I also want to buy a land. யாராவது ஒரு நல்ல வாகனம் வாங்கினா, ஐயோ இதே மாதிரி நானும் வாங்கணுமே. කවුරු හරි වාහනයක් ගත්තා අයියෝ මමත් මේ වගේ වාහනයක් ගන්න ඕනේ. If anybody buys a nice vehicle, oh, I also want to buy a vehicle like this. உங்களுக்கு තේරෙනවද ඔබට? இதுதான் மனது. මේක තමා මනස. பெரியவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள், ඒ කියන්නේ වැඩිහිටියෝ කියලා තිබෙනවා. மனம் ஒரு குரங்கு. මනස කියලා කියන්නේ එක රිලවෙක්. You know, elders have told those days that our heart is a monkey, a macaque. Monkeys jump from one tree to another. குரங்கு வந்து ஒண்ணுல இருந்து ஒண்ணுக்கு தாவும். රිලවා ඇවිල්ලා එක ගහක ඉඳලා තව ගහකට පයින් එක එක ඒවට පැන පැන. மனது தாவிக்கிட்டே இருக்கும். මනසක් මෙන්න මේ වගේ තමා පැන 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 ඉන්නවා. ஒரு நேரம் காருக்கு தாவும், அடுத்த நிமிஷம் மோட்டார் பைக்குக்கு தாவும், அப்படியே அடுத்த பொம்பளைக்கு தாவும், அப்படியே அந்த காணிக்கு தாவும். எந்த நேரம் எங்க மனம் எது மேல தாவும்னு எங்களுக்கு தெரியாது. ඒ කියන්නේ එකපාරට කාර් එකකට පයින්නවා, කාර් එකේ ඉඳලා ඉඩමකට පයින්නවා, ඉඩමක ඉඳලා ගෑණියෙකුට පයින්නවා, ගෑණියෙකු ඉඳලා ෆෝන් එකකට පයින්නවා. කොයි වෙලේ කොයි ගහට පණීද කියලා දන්නේ නැහැ. So men, our mind will jump to a car, from which it will jump to a motorbike, from there it will jump to a woman, from there to a land. So the Bible says control. வேதம் சொல்லுகிறது மனதை அடக்கு. ඒ නිසා දේව වචනය කියනවා මනස පාලනය කරන්න. பாஸ்டர் பிசாசு என்னைய அல்லக்கழிக்கிறான் பாஸ்டர். පාස්ටර් යකා මාව සාතන් අතාරින්නේ. அவன் லீவ்ல போயிட்டான். ඌ නිවාඩුවට ගියා. The devil is tempting me. No, the devil is on vacation. Why? Because you are unable to control your mind. You are like a devil. நீங்களே பேய் மாதிரி. උඹ යකා වගේ ඇවිල්ලා උඹ මනස පාලනය කරගන්න. அப்ப பிசாசு லீவ்ல போயிட்டான். ඉතින් යකා නිවාඩුවට ගිහලා පව්. ஆண்களே உங்கள் மனதை அடக்கி பழகுங்கள். ඒ නිසා පුරුෂයනි ඔබගේ මනස පාලනය කරගන්න. Men control your minds. 1 கொரிந்தியர் 16 13 14. එක කොරින්ති 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 සහ 14 වෙනි පදය. ஒவ்வொரு துண்டாக வாசிப்போமா? අපි කොටසක බැගින් කියවමු. ஆம்பளைகள் உங்களுக்கு தான். පුරුෂයන් ඔබට තමා මේ. Men, this is for you, right? Number 1, விழித்திருங்கள். අවදිව සිටපල්ලා. Watch ye. விழித்திருங்கள். අවදිව සිටපල්ලා. விளங்குதா? நம்ம முழிச்சிருந்தாலும் தூங்குற மாதிரி தான் இருக்கிறோம். ඒ කියන්නේ අපි ඇහැරිලා හිටියත් නිදාගෙන වගේ තමයි ඉන්නේ. Some men, you know, we are awake but we are as good as asleep. We need to be vigilant. We need to be watchful. நாம் கவனமாய் விழித்திருக்க வேண்டும். අපි ඊට අවධානයෙන් අවදිව සිටිය යුතුයි. எல்லாத்தையும் குறித்து கவனமா இருக்கணும். හැම දෙනා ගැනම ප්‍රවේශමෙන් සිටිය හැම දෙයක් ගැන. හැම දෙයක් ගැනම. We need to be vigilant about everything because anything can affect our spiritual life. எது வேண்டுமானாலும் நமது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை பாதிக்கும். ඕනෑම දෙයකින් අපේ ආත්මික ජීවිතයට බාධා කරන්න පුළුවන්. ஆகவே ஆண்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? ඒ නිසා පුරුෂයන් කුමක්ද කළ යුත්තේ? விழித்திருக்க வேண்டும். අවදිව සිටිය යුතුයි. அவதானமாய் இருக்க வேண்டும். අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි. கவனமாய் இருக்க வேண்டும். ඒ වගේම ප්‍රවේශමෙන් සිටිය යුතුයි. So men, we need to be awake, vigilant and careful. Okay? விசுவாசத்திலே நிலைத்திருங்கள். ඇදහිල්ලෙන් ස්ථිරව සිටින්න. Stand fast in the faith. தேவனுடைய விசுவாசத்திலே நிலைத்திருப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ඇවිල්ලා ස්ථිරව සිටින්න කුමක්ද කළ යුත්තේ? வேதம் வாசிக்க வேண்டும். දේව වචනේ කියවන්න ඕන. ஜெபிக்க வேண்டும். යාඥා කරන්න ඕන. சபைக்கு போக வேண்டும். සභාවට යන්න ඕන. How can you stand firm in faith?
read the Bible daily, pray unceasingly, go to church. விளங்குதா? තේරුණාද? இது ரொம்ப முக்கியம். මේක ඉතාමත් වැදගත්. மூன்றாவது சொல்லி இருக்குது තුන්වෙනිව සඳහන් කරනවා புருஷராயிருங்க. පුරුෂයෙක් වගේ ඉන්න කියලා. Quit you like men. be men. அதாவது ඒ කියන්නේ தனமா வேலை செய்ய வேண்டாமா. නිකන් ආයේ කියනවා නම් කියන්න ඕන පොණ විදිහට නම් වැඩ කරන්න එපා. don't act like women. புருஷராயிருங்க. පුරුෂයෙක් වගේ ඉන්න. ஹலோ, ஏதாவது யாருக்கிட்டையாவது ஒரு கதை கேள்விப்பட்டா ඒ කියන්නේ කාගෙන් හරි මොනවා හරි කතාවක් අහගත්තා නම් அதை ஓடி போய் உன் பொண்டாட்டி கிட்ட சொல்லும்போது ඒක දුවගෙන ගිහිල්ලා ඔයාගේ කෑණි භාර්යාවට කියනකොට நீ ஆம்பளையாவே இல்லை. උඹ පුරුෂයෙක්ම නෙවෙයි. When you carry tales, when you talk, when you gain an information about somebody and you go and divulge that information to your spouse, you are not behaving like a man. இன்றைக்கு சில ஆண்கள் இருக்கிறார்கள், අද සමහරක් පුරුෂයන් සිටිනවා வாய் பொம்பளை மாதிரி. කට ගෑනු වගේ. Some men, their mouths are like women. They love to talk about others. மத்தவனை பத்தி பேச சரியான ஆசை. අනිත් අය ගැන ඕපදූප කතා කරන්න හරිම ආසයි. சில பாஸ்டர்மார், සමහරක් පාස්ටර්ලා இன்னொரு சர்ச்ல இருக்கிற பாஸ்டரும் இந்த சர்ச் பாஸ்டரும் சந்திச்சுக்கிட்டா තව එක සභාවක ඉන්න පාස්ටරුයි මේ සභාවේ ඉන්න පාස්ටරුයි එකතු වුණා නම් இன்னொரு பாஸ்டரை பத்தி பேசுறது. තව පාස්ටර් කෙනෙක් ගැන කතා කරනවා. அவர் இப்படி ඒක යා කොහොමද? එයා சில பாஸ்டர்ல சில ஆம்பளைகள் සමහරක් පුරුෂයන් இன்னொரு ஆளை பார்த்தா තව කෙනෙක් දැක්කනම් உங்களுக்கு என்னப்பா, ඔයාට නම් මොකද අනේ? அது பொம்பளைத்தனம். ඒක කෑනු තත්වයක්. You know, when a man, when you look at somebody and if that person is doing well, don't sigh, don't say you are like that. வணங்குதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලට? நான் சில பாஸ்டர்மார் மீட்டிங்க்கு போறதே இல்லை. සමහරක් පාස්ටර්ස් මීටින් වලට මම යන්නෙම නැහැ. ஏன்னா அங்க போனா ඇයි කිව්වොත් එහෙ ගියා නම් சில பாஸ்டர்மார் என்னை பார்த்து සමහර පාස්ටර්ස්ලා ඔයා බලලා உங்களுக்கு என்ன பாஸ்டர். இன்னொன்னு சொல்லவா, තවත් එකක් කියන්නද? ஆம்பளைகள் செய்யக்கூடாத ஒரு வேலை. පිරිමි අය නොකළ යුතු එක දෙයක්. ஐயோ அழகான ஷர்ட் பாஸ்டர் துஷார், පාස්ටර් සුරේෂ් ලස්සන ෂර්ට් එකක්. எங்கால කොහෙන්ද? யா men, you know, if another guy is wearing something nice, don't behave like a woman. அது பொம்பளை செய்யணும். ඒක කාන්තාව කරන්න ඕන දෙයක්. பொம்பளைகள் அதை செய்யாட்டி நீங்க பொம்பளையே இல்ல. කාන්තාව ඒ දේ කරේ නැත්නම් ඔබලා කාන්තාව නොවේ. அப்ப நீங்க செஞ்சு தான் ஆகணும். ඔබලා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන. Hey ladies, you must do that. When you see somebody wearing a better cloth, and where did you get this? Oh, how much? Let me see. Wow, you must do that. If not, you are not a woman. விளங்குதா? நீங்க ஒரு அழகான உடுப்பை யாராவது உடுத்துறத கண்டா நீங்க போய் அவங்கள பார்த்தா, நீ இங்க வாங்குனீங்கடா, எவ்வளவு திலக்கரத்னலையா வாங்குனீங்க, சேல் போட்டிருக்கானா, டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறானா, இதெல்லாம் கேட்காட்டி நீங்க பொம்பளையே இல்லை. ඔබ කාන්තාවන් තවත් කාන්තාවක් සල්වාර එකක් හදලා ඉන්නවා. අනේ ඔයා මේක කොහෙන්ද ගත්තේ? ලස්සනයි, දිගට තියෙනවා පාට. අනේ ඔයා ඇවිල්ලා තිලක වර්ධනයකින්ද ගත්තේ? ෆැෂන් බකේකින්ද ගත්තේ? ඩිස්කවුන්ට් එහෙම දුන්නාද? ඩිස්කවුන්ට් ඇවේ නැත ඒ ගෑනිම නෙවෙයි. මොනවා ඇවේ නැතත් ඩිස්කවුන්ට් එක අහන්න ඕනේ. ඩිස්කවුන්ට් கேக்காட்டி அவங்க பொம்பளைகளே அல்ல. அது மாதிரி ඒ වගේ ஒரு ஆம்பளை இன்னொரு ஆம்பளைய பார்த்து அழகான ஷர்ட், அழகான ஷூஸ், அழகான ட்ரவுசர், ஈயா ලස්සන ෂර්ට් එක, ලස්සන කලිසම, ලස්සන ඊයා. புருஷராயிருங்கள். நம்ம சொல்லுது ஆம்பளையாயிரு. බයිබලයේ කියනවා පුරුෂයන් මෙන් ඉන්න කියලා. திருப்பிக்கிட்டு போறது, අර திருப்பிக்கிட்டு போறது. ඉගෙන හරවාගෙන යන්නේ. அவர் அந்த லைன்ல அவர் உட்கார்ந்தா நான் உட்கார மாட்டேன். එයා ඒ පැත්ත ඉඳ ගත්තා නම් මං ඉඳ ගන්නෑ. வாங்க எல்லாரும் கைகளை பிடிச்சு ஜெபம் பண்ணு. අපි එන්න ඔක්කොමලා මාත්තල්ලගෙන යාඥා කරමු. விளங்குதா? Be a man. உங்களை யாராவது ஹர்ட் பண்ணாலும் அவரை பாருங்க, சரிங்க, ஹாய் ஹலோ, எனக்கு விரோதமா பேசுன குட் மார்னிங். ඔබ කවුරු හරි වේදනාවටපත් කරන්න යන්න කියලා කතා නාල කොහොමද ඉන්නේ කොහොමද எனக்கு வேணாம், எனக்கு வேணாம். අයියෝ මට එපා මට அவர்ட்ட மூஞ்சி මම ඔකත් කතා කරන්න මට එපා. ஓகே, திடன் கொள்ளுங்கள். அடுத்து ශක්තිමත් වෙන්න. බලන්න පදේ තියෙනවා. The next one is Be strong. be strong. Men, hey, we are supposed to be strong. We are the stronger vessel. Mind you, remember,
நாம் தான் அந்த பலமான பாத்திரம். අපි තමා ශක්තිමත් භාජනය. பிரச்சனை வருகிறது. ප්‍රශ්නය එනවා. கவனிங்க, நம்ம தான் நம்ம குடும்பத்துக்கு கொடுக்கணும். අපි තමා අපේ පවුලට පෝෂණය කරන්න ඕන. நம்ம தான் வீட்டை பார்த்துக்கிறோம். අපි තමා නිවෙසේ ඔක්කොමලම බලා ගන්න ඕන. பெண் வேலை செஞ்சா பரவாயில்ல, அது அவங்க பிரச்சனை. කාන්තාව වැඩ කරාට කමන්න ඒක ඒ කට්ටියගේ ප්‍රශ්නයක්. ஆனா, அவளுடைய சம்பளத்துல நம்ம வாழக்கூடாது. නමුත් ඇගේ පඩියෙන් අපි ජීවත් වෙන්න හොඳ නැහැ. அதை நம்பி நம்ம குடும்பத்தை ஓட்டக்கூடாது. ඒක විශ්වාස කරගෙන අපි පවුල දුවන්න හොඳ නැහැ. நம்ம குடும்பத்தை நம்ம தான் பார்த்துக்கிறோம். අපේ පවුල අපි තමා බලා ගන්න ඕන. நாம் தான் நடத்த வேண்டும். අපි තමා ඒ දේ රැගෙන යන්න ඕන, නඩත්තු කරන්න ඕන. Men, if your wife is working, let her work. When she brings the money, that's okay, but don't depend on that money. You need to be the breadwinner. You need to do everything, which involves a lot of stress, depression, turmoil. இதை செய்யும் பொழுது நிறைய மன அழுத்தம் வரும், මේක කරනකොට ඇවිල්ලා මානසික ආතතියයි பிரச்சனை இருக்கும். ප්‍රශ්න තිබේ. ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, திடன் கொள்ளுங்கள். නමුත් දේව වචනේ කියනවා ශක්තිමත් වෙන්න. Be strong. Be strong to face any problem, any issue. Be strong. திடன் கொண்டு எந்த பிரச்சனைக்கும் முகம் கொடுக்க ஆண்களாயிருங்க. ශක්තිමත් වෙන්න ඕනෑම අවස්ථාවේදී ඕනෑම ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න ශක්තිමත් වෙන්න. 14வது வசனம் சொல்லுகிறது. 16 වෙනි පදේ කියනවා. 14 14 වෙනි පදේ කියනවා. உங்கள் காரியங்கள் எல்லாம் அன்பினால் செய்யப்பட கடவுள். ඔබලාගේ කාරණා සියල්ලක්ම ප්‍රේමයෙන් කරනු ලැබේවා. Let all your things be done with charity. With love. Charity means love. ஆண்கள் පිරිමින් உங்களுடைய அனைத்து வேலைகளையும் அன்புல செய்யுங்க. ඔබේ සියලුම කාර්යයක්ම ප්‍රේමයෙන් කරන්න. அன்பால் செய்வது கஷ்டம் என்றபடினால் தான் ஆண்களுக்கு அதை சொல்லி இருக்கிறார். ප්‍රේමයෙන් පිරිමි අයට ප්‍රේමයෙන් දේවල් කරන්න බැරි නිසා තමා දේව වචනේ කියන්නේ ප්‍රේමයෙන් කරන්න කියලා. It is very difficult to do everything in love. It is easy to do everything under stress. அமுக்கத்தினால் செய்யறது லேசு, அன்பினால் செய்யறது கஷ்டம். හැබැයි මේ ප්‍රේමයෙන් කරන්න බෑ. යටත් වෙලා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රේමයෙන් කරන්න බෑ. அந்த அன்பிலே எல்லாவற்றையும் செய்ய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்.